Hello kabang, masul buta kabang, may dul, labyog ta kabang. Kasi ko tagdagang isda rong adlaw. Diyan kabang di kubita kabang. Kuha yung kabang. Dalir kay kabang. Timpog yung kabang. Labyog tagbalik kabang sa taot ko ni Idol Marplo Laudi, Ninoy Junior, Mandido Punyo, Mandido sa taot. Kasag kabang, lah kadako. Dako tambak kabang, dako gyud. Yung tagbalik bang sa taot ko ni Noy Julie, si Incor, George ni Rosa, sa taot mo dia idol. Di nasad ka bang? Grabe paspasak, nabita ka bang sa batong pingag. Abing katambak. Nagbalik ka bang idol sa taot ko ni Donghil Aldaba o June Mark Aldaba sa taot. Di nasad ka bang? Tambak ya bang, gisagol bang. Puro jud katambak. Nagbalik ka bang idol sa taot ko ni Idol Marplo Laudi, GB may pa Jan Paul may pasok Jan Brian may hipo sa taot. Di nasa ka bang dako gyud ka bang tabaka ka bang. Uslaw na ka bang sagol ang uslaw. Tani kay sagol na Nagbalik ka bang idol sa taot ko ni Renel Aldaba sa taot idol ba ang gyud. Di nasa ka bang dako duhag ka buka bang. Lambing yung kabang. Tagko na ba puros lambing kabang may idol. Salamat sa Diyos. Tagbalik bang may idol sa taot ko ni dong utan og dong rin sa taot ya mga idol. Di anasad kabang tambak ya kabang. Lupad kabang. Tagbalik bang may idol sa taot ko ni Lucas Caballero, Mamay Caballero, June Mark Aldaba sa taot. Di anasan ka bang tambak ya bang puro di katambak kubit ka bang. Dito balik bang sa taot ko ni lalo na Joe G Magic sa Tinitigan sa Tinitigan Junior. Di anasan ka bang tambak ya bang. Nagbito balik bang idol sa taot ko ni Ken Casil lalo na Kent Adrian Mandido, Dong Jerry Mandido sa taot. Diyan nasan ka bang kakusgan ka bang? Dako ka bang? Kung yung tabaka. Amat sa Diyos kaluyan yun. Nabyutog balik ka bang idol sa taot ko ni Donghil Aldaba o Elisa Heraldi sa taot. Diyan nasan ka bang? Dubol ka bang? Duhar sa kabugdag ko. Tambak ka bang? Dubol yun. Salamat din kaluyan yun ka bang? Nasa ka bang? Usar ka bang? Kapag ka bang? Nabyutag balik ka bang idol sa taot ko ni Ma'am Magdalena Labisuri sa kong Star Stinder sa taot ni Ma'am amping mo diya kanunay natumus mo yung paglawas. Ayay nakatangtang ka bang? Sanuguna. Nasa ka bang? Tambak ya bang bang? Tambak ka bang idol? Nabyutog balik ko bang idol sa taot ko ni Bibi Rafael Rosa Newton sa Brian Clinton sa taot ng mga pamangkin. Nasad ka bang? Takong katamba ka bang? Okay, thank you for watching bang. Salamat dan syukuran agad sa all. Bye bye.